Koja je bila prva rečenica koja je izašla iz vas nakon utakmice Dinamo Chelsea? Nešto u stilu, ta se upravo dogodilo. Ako ste gledali prethodni video u kojem sam rekao da čak mislim da Dinamo može pobijediti Chelsea, isto mislim da može napraviti sa Milanom ili odigra čak nerešeno doma. Milano će biti malo teže, tako da su i ovo momenti u kojima ćete reći ono, šta se upravo dogodilo. Sportska oprema po super cijeni samo na sajtu Airgoal. Ako vam trebaju sportske tenisice, dresovi, majice ili bilo koja druga sportska oprema, posjetite sajt airgoal.com i iskoristite kod Archer za dodatan popust. Link sajta nalazi se dole u opisu videa. What? Molim? Mislim, ovdje nije ništa čudno. Hulk je uzeo slobodnjak i zabio ono, probio golmana. Gledao, lopta je prošla kroz noge. Ne. Kroz noge, kud je prošla lopta? Mislim, teško da možete vidjeti u sporenoj snimci. Ovaj brat srušio suca. Ali slučajno ono, mislim, nije on ništa namjerno. Ozbiljno ćemo dati... A daj! Fuck this referee. Ovo sam vidio, neko je... Ne znam koga, da li Rooney ili koga isto tako sporodao. Ili Gerrarda. Opa, Messi! Ej, alo! Ne opako. Ja volim ovog golmana, znači ovo nisu istine. Ja ne mogu ovo, znači meni je ovo toliko dobar golman da... Čekaj, šta je bilo? Čekaj se malo. Ček. Ovo mi nije jasno, šta je bilo? Okej. Gordon can I have a hug? Šta? Ja nisam vidio šta se desilo. Kao ovaj ga je pitao, te mogu zagrlit? I kuda je sin ispao van? I onda ga ovaj rekao kao, vrati mi sina! I počeo se derat. Ne kužim, ako je neko shvati ovo, nek mi napiše dole obrazloženje, jer ja ne kužim, nije mi fakat jasno. Popišanko, mali. Tako ti treba. Chicharito protiv svih. Chicharito ko da ga demoni hvataju, a ne ova trojica. Kako joj je očistio, brat, pazi ovo. Opa! I Jackson. Jako lijepo. Jako lijepo očišćeno. Da vidimo tu gol. I šta se sad dogodilo ovdje sporno? Ja ne vidim apsolutno ništa. Martinez zabio gol. Kao... A dobro, ovo je spordancija. Nema nikog na tribini. On ovako stavlja kao da vas čujem. A ono nema nikoga. Ovo je dobro, bravo. Fuck off. Dobro, aj pogodio ga je loptom, ali sad da se baciš tako. Mislim da se nije bacio, ne bi bilo faulo. Tako da ga kužim s jedne strane. Ovo je faul, ali lagani breakdance. Ono kad si ne možeš pomoći, znači ono kad se zaletiš pa te uhvati i onda ono, ideš u jednu stranu, ne želiš ići u tu stranu, ali moraš i onda jednostavno padneš u jednom momentu i to je to. Ovo sam vidio, ovo je bio toliko lijep gol. Ne znam šta se dešava s tim Liverpoolom, znači stvarno mi nije jasno. Kakva obrana, sinko moj. Ovo se treba gledati. Ramos. Au. I samo se Messi nasmio, ja mislim... Ja mislim... Na TikToku negdje sam vidio. Ali dobro, Ramos mislim da može biti ko Ronaldo i Messi i Bale i ostala ekipa. I Petković. Jako lijep gol iz kornera, ne znam jeste to vidjeli. Pazi, pazi ovo. Ja mislim da je ovo, ne znam, unazad 2 tjedna da smo imali 2 gola iz kornera. Ja mislim. Ja, ako sam dobro ovoga upratio. Tako je, udri. Milik zabio gol. Ok, stativa, šta će sad ovdje biti? Još jednom obrana, bravo, brate Mili. Dybala nije uspio zabiti gol. Prvo stoper obranio, ne, prvo golman obranio ili stativa, bilo se više ne sjećam. Toliko sam posenilio. Ovo ne bi smio biti nikakav faul, brat ga je promašio. Ko je Ivan Ušić sad protiv Chelsea? Da mu je sjela, ja mislim da je bio takva golčina. Samo da mu je sjela, ali promašio cijelu loptu. Nažalost. VAR i penalty kick. Ili gol, šta je bilo već? Gol.
Znači to bi ok, golman izletio van, ne zna šta radi, pogubio se. I Ceballos, lagani penal. Crveni... Kome je dao crveni karton? Znači ja se ne sjećam ove utakmice, ali to je tog detalja. Kome je dao crveni karton? Nije valjda Ceballos. Fakat se ne sjećam utakmice. A ono gotovo sve gledam. Pa dobro, nije bila neka šansa. Realno. Mislim, gledao, nije bila neka šansa. Mogla je to puno gore proći. Ali, dobro, šta sad? Ok, ovo je uvježbano. Zamisli da se ozlijedi. Zamisli da se ozlijedi na ovakvoj proslavi. Stari moj. Ovo. 10 od 10. To ne. 10 od 10. Pazi sad ovo. Vlahovića. Koliko ja obožavam ovog igrača, to nisu istine. Pazi gol. Gledaj ti ovo. Perfekcija, stari moj. Perfektno zabijeno. 3 dana kasnije. Opet ista stvar. Koliko mi lijepo ova devetka leži. Mislim stoji na leđima, tako da mašinerija. Ono, monstrum za golove. Sadio Mane se upecao u mrežu. Ali nisam vidio ono koja je poanta. Ako je samo ovo, onda onako. Uglavnom ekipa, ako ste uživali video, razvalite like i pretplatite se na kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.